pananin sinlakula pain kiramay tiwait na naniwanwalis maba lakula may kisa tawan yam ni Maymunan kabyanay wayuara mamnabakuan panik Jesus Christ rasla wan prakan wan muhini kana ni banas maba Jorge Pinok wan plabilais ka lakula pain kiramay kisna barabako Jose Simeon lakula pain kiramay kisna wan plabilais ka lakula brima barabako sim wan panika pain kira Rodolfo Sandino lakula pain kira may kisa pahabaryo kara lakula lakisa wan muhinika wanaw yatiwis akula wan lakri kasin baharabaras maba Alicia Blanford wan walis malakula pain kira brima barabako bahana ni baryo kara wan walis maba Marisol Ellis lakula bris Ersita wan walis ma lakula bris wan plabilais kara pamalikam sut wan lakula brima barabako wan lakrika wala na ni wan walis ma ninam na nisin wanaw yatiwi sa barasip ninam magras ko na wan walis ma ba ni ba lakula pain kiramay kisawali bahram barabako wan almukalisay da English wan walis ma Marga Mendiola wan walis ma barabako wan largo ka conocido largo yana conocido como na sa nina sinwana uyati sa Gerardo Solano Banuapias na narasar bilwira sa sapakunaniras ma wan walis magaka naiwa Christmas lakula tara brima barabara nila kula nin karkayse wana ni lawa na pain kirawala kum walan kabya. Son las 7:26. Son las 7:27. Jesus wants a sakra ay suba. Jesus wants a sakra ay suba. 105.3 FM. King na ni king kasakuna, umpira bakunatas barabala. Bethlehem abi patawan laray suba. King na ni king kasakuna, umpira bakunatas barabala. Bethlehem abi patawan laray suba. Jesus wants a sakra ay suba. Jesus wants a sakra ay suba. King na ni king kasakuna, umpira makunatas barabala. Bethlehem abi patawan laray suba. King na ni king kasakuna, umpira makunatas barabala. Bethlehem abi patawan laray suba. Bahatinya sepat nanira, ini kumparantakan Israel king kanesa sut king ay suba. Bahatinya sepat nanira, ini kumparantakan Israel king kanesa sut king ay suba. Kumpia kumigatas para aplicar, mayunan kabiking na iking kara. Kumpia kumigatas para aplicar, mayunan kabiking na iking kara. Kumpia kumigatas para aplicar, mayunan kabiking na iking kara. Bahatinya sepat nanira, ini kumparantakan Israel king kanesa sut king ay suba. Bahatinya sepat nanira,
ini kumparantakan Israel king mesa su king ay suba kupia kumigatas para belikan mayunan kebeking nani kingkara 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 kupina lilia ay bangwansa yang lawan kiwal brawi bangka bitna ni waklaray subangka sakuna nay wakupirasa lilia ay sakisa karna ay sakisa linay sakisa piubanira kupina lilia ay bangwansa yang dawan kiwal brawi bangka bitnani watlaray subangkan sagunanay wakupirasa lilia ay sakisa karna ay sakisa linay sakisa piubanira mamiuniban kama yang wamplara mamiuniban kama yang waitlara mamiuniban kama yang yabalra mamiuniban kama wartakisi mamiuniban kama yang tawanra mamiuniban kama ani-anira mamiuniban kama Son las 7:31. Wapain. Yawanan ni kauban wan program ka wan tauraw yasa para na narayawanan ni kauban laku lalakisan ka wan lakri ka Angela Garcias para nataprias kawat lalamara wan walis no bayap ti maring painkira wan plavilais kara lakula painkira may kisa naiwa Christmas titan prana kirara dawan yam ni Maimunan kabya kumibani wan plavila rabang wisma sutra luhpiam nani maramulam nani sutra lakula painkira may kisa barwakusin bahat na yabakat wan muhnika Aviles wan walis makaka manrasin wan plavilais ka luhpiam nani sutra lakula painkira may kisa barabaha barrio Kasaitra wan muhnika Bartolome manrasin hermano lakula painkira may lakisana iwatitan kara dawan yam ni Maimunan kabya wan plavila ais kara i blessed kasin maikan kabya barabakusin yawana ni wan lakula lakisa Chorle Emilio para wan muhnika Rodolfo Nash lakula painkira may kisa naiwatitan dawan yam ni Maimunan kabya barabakusin Jose Lacayo para Elvia Willis lakula painkira may kisama na nirasin lakula na brima barabako Norma Prudo Linda Prudo Marta Garcias barrio ka na nariwis man na niba para bahana ni sektor kara sutra lakula lakisa wan walis mabanira wan lakula painkira brima na iwayuara man prias kamra kumibani yamni dawan bila wali luram kabya barabako yawana ni lakula lakayalika nata apusa wan Nueva Jerusalén ra lakisa bahalika wan muhni largo wat labilais kara lakula painkira may kisa barabako wan piar kika Senovia wan walis magkakalakula painkira may kisa wan plabilais kara brima para wan wahmi ka edeng manrasin lakula may kisa wan pintor ka
Manrasi laku lapain kira wamplabilais kara maikisa barabaku sin himbait maimuni sa priasra balaya mansin lawan bila wala yanaywa Christmas titan yo prana kirara baku yawana ni general laku lamay kisa wanwalis ma kumibanira pamnabaku yawana ni one time ka ba uba plapisa barananara mahkayawan ni dawan bilara diman kayasa. Bamna kumibani wanwalis ma ba Bible kam na ni sakma bahalika John Ulban wong kataya chapter 3 bara bors ka 16 ba yawan ni ay si kayki kabya bors kumibaman. Manabahara naku sa San Juan kapitulo 3 versikulo 16 naku sa dawan bila huli kiraba. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabra de Dios. Babila pain kira isikay kan banin kara sut wanakra pragya radio rawalis mananibani ba dawan ra konsentra tax barawan pura sunikab na. Dawan gad wanay sa huli kira gad prana kira heben rabaras no ba. Gad tara ban kira gad ka karni kamdan takras kauyubani karni kabrigat kas no ba. Naiwatitan ka prana kira rating kitara maikis na manlamton kala kamanyam ni kaman kupyam ihni kawapuwi. Nakuyam ni wan brinam mainwan kaikram nahaman ka ais ka kauyuan ni kulki nahaman ni danta kera yam ni wan brisma para yuwa tara kumira sin wan dingkram manay subitakram yuwa prana kira kumiyawan ni kulkan kabriya ba nahapiwan na nira tengki maiwis na dawan bah yuwa prana kira wan dingkram wan mahari kram dawan trabilapo man mainwan kaikram badukira tengki maiwis na pamnabako dawan ki maniwala kumidimi aula bayan na ni kay kras na dia travel kawal aula sa kunadawan man wan alkiwan brima mainuan kaikma wan tabaikma wan tapakma maniyawan na ni wal kamabarayan na ni sibrin kumisin apo kam na baw na ba ako dawan tengki may wis naman yam ni kamanlamton kalaka badukira marawa ko man bilam lam marakat aul na nahawar kara bilam ba aysan kaya Gamnadawan helpay moons. Yang yakan si papes na sa kunaman buy karni kaikma sinskira naikrara. Bara tuy sira bara wini ay skara karni kaik bara sipkam naman bilang ba. Diara sirpi kumpanay watitan kara aysan kaya. Bara bago kumibani wanwali bani rasintawan sinskador ka kwak makiamador ka ilingma. Bara kumibani man bilang ba brivia ay sinskara mostat mayam ni sirpilupya ko na tustara takiwa ko dawan yar ka bahabila ba kumibani raya kara pawan katara brin kabya. Jesus sinamprana kirara. Amen. Wakilay kira na niya wana ni dawan bila ay sikay kan bahalika dyan hulbano kata chaptika 3 barabors ka 16 ray sikay kan. Barabahay sikay kan doy na yawan na ni kay mapain kira kumbrin sa bahalika swakisakan lakaba. La salvación. Yawan na ni Christmas ba time kara diman yawan na Christmas wala kumuan marikan sa tingki dawan rawisa bahayu prana kirawan marikan badukyara. Barabahabaman sinapya sa kunawan kupya kraw kaya sa naha Christmas tan ka basika tas baraliliyala katara kumbrihbalan kupya kumila kabrihbalan prila kabrihbalan bahabayawan na ni wantan kabri kaya sa naiwan na Jesus ka natuktan ba kubal nahatas bara ay subitakras kan katakaka naiwaman yang uplabani ma para prila ka apu kayakan liliyala ka apu kayakan wanawya pahla ka apu kayakan sa kunanaywa witin bal ay subitakan bata kamihta naiwa uplasut ba pritakan sa bamna yawan na ni Wandara Walikap witin yawan na ni Dukiera
natas barabalan, tuktabaku balan. Witin mayrin ba kay subitakan, natas bara, warna ni daukan. Barakli wahila na ni buwi, raw sauki alkiikan. Yawan na ni, wan saur kadukiara. Mami tanah bila bisiura yawan na ni ay sikaikan ba, bila tahara bila kung kasag bila kung wirawan ay sisa. Yawan na niya wantan kabriwa wantan kabrisa. Bam nagatas manaban latuan kay kanuisa. Barawitin ay lupya wait na kumi ba man brikan ba, blikan sa nahatas bara. Naiwa, man yang likaluhpa na niya ilal brisa, kunadawan gat likaluhpa, kumi ba man brikan. Naiwa yawan na ni wan luhpya na ni, travel dimi sa time, accident taki sa time, perwi sa time, yawan na ni yapti ay sa bako, wan ko pera latuan, wan ko pera wirawan kisa. Anyawan na nilika lupa ilal brisa. Sa kuna ketal, dawan gadli ka lupa kumiwan brikan. Jesus Christ baman. Baranay watas bais kasaur kadukiera witin blikan nahatas bara. Balpruaya, panista kaya patwahaya. Nakidawan gad kupiera. Latuan mo ng lukis man. Naiwa bahadaw kan bata kami ta si kayawan na nila. Prila ka balansa. Kan kay na piwaraw plasaur kaswat isa kaya balika. Tala na niwal baman, daywan talya na niwal. Bara daywan wina angki bara uplasaur kasik biklin sa kaya. Laka barakan. Sa kuna still dawan gat bahawan tapyakan. Witin yam ni kaikreskan. Sa kuna witin diara kumi baman daw kayakan ba. Witin ay luhpya wait na. Pa-sacrifice daw kaya kan. Baraba kulika uplasaw kasubasip kan. Swakya nakiklin daw kan kaya. Baradawan gat witin baku ay luhpiawal daw kan. Naiwayawan na ni bahata kami ta prisa. Pamnayawan na ni dawan gat ratenki wiyayasa. Naiwayawan na ni witin karni kababuy tau kisa sa kunanay wayawan dawan ratengki wiya wala na piyasa. Para naiwan na time kapain kirawan mari kibayawan na ni tingki wiya sa dawan ramon kilaikra na ni. Manlaha Christmas kay kis mapiwara. Wan kupya kraw kaya sa mandukiyam la yang dukira Jesus banatas barabal ay subitakan man pri kama kupya kumila kabrima lilia kama dukiara. Sa kunanay wayawan na ni buwi, Jesus Christ ra, bahki kulkisa. Jesus Christ talya laywan barayawan na ni wan mina ni taibisa, saura kulkisa. Sa kunabahan na ni sutba, laytuan kira na ni, piwa kumibal niya bara, latara mawan ra, yawan na ni kwenta rendir munan kabya. Naiwayawan na ni buplas saura sa, Jesus palaywa man yang dukira nahatas barabalay subitaki purwan sacrifice tara daw kan bayaw na ni baki kay kisa. Barabami tayo na inay wasaur karabaman uplais kabakaw saura daw kay bakaw yam ni kay kisa. Bahata kami ta dawan buwi uplan na ni sut ay mawan na layura sakan Bible paliba baku paliyawan na nila wanay sisa. Yawan na ni saura daw kanta kabamihta, gat mawan na layhurawan sakan sa isa. Bahalika, Roman Ulban, wang kataya chapter 3 bara, Borska 23 bara kay magaka. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Uplasut saura ibang wan bata kami, tadawan gad mawan na layhurawan sakan sa isa. Walram, Jesus Christ mandukyam ra, sokwitak madukyara, natas barabal pruan, ay talya laykan, muhikilaykra na sa kunabahabayaw na ni bahki kulki, naiwayaw na ni saur karabaman, wan sins kabasura daw kaya baman, wan winatara basura daw kaya rabaman yaw na ni lukisa,
Yubanira, titan yapi si buya dawon na thank you yatan kalikapo sa kuna saura tau kay bapas one sins kara dimisa. One bila ra saura isa bapas dimisa. Dawan kahit mawan rayon ay piu bani saura daw kisa laytuan kira na ni. Para bata kami dawan ba iyon na ni ay lamaw na layrawan brisa. Iyon na ni rapainuan kay kras. Sa kuna Jesus Christ ay kupya pihini ka ba mi taban latuan wan kay kisa. Naiwakat may wan kay kisa. Iyon na ni wandara wala yasa. Iyon na ni wan saur ka na ni sutba within sweet ti kisa. Wan saur ka ni sutba clean daw kisa. Sikbi wan sa kisa. Within na Italia laykan babuy. Paglanay wayawan na nilika wanaw yatiwisa. Dawan di ay war ka daw kan bamanduk yam rayan dukira. Yawan na ni wanaw yatiwisa. Darabami tasin naiwa, yawan na ni wan raya kara, trabil ba aman balisa. Kan ba ako paliwan, ay si sa dawan bila ba, Romanos 6:23, la kay krambara, porque la paga del pecado es muerte. Saur kalaka mana balika prura, walram. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sa kunagado inawan ki present kabalika, rayaban kaya laka present kabayawan na nirawan ki sa wanay sa wantawan Jesus Christ wina. Laytuan kira na ni naiwayawan na ni wansaur ka na ni takamihta, klala na ni balisa, wanwat labilara, wantawan kara, wanchots kabilara, wan saur ka na ni taka bamihta prura yawan na ni rabalisa. Yawan na ni wandara walisa naiwa. Yawan na ni wandaukan ka na ni bapay napya. Yawan na ni wandaukan ka na ni basaurasa. Para bahabuy. Yawan na nira kalala na ni balisa. Bam na wandara wali kaplaytuan kira na ni. Yawan na ni kaysa dawan God di abrin daw kiba. Bahal ki daw kaya. Naiwa piwara uplalukan ka na ni bakaw saura takisa. Kaysa try mo na dawan buyawan na nira. Present ka kumuan kisa. Bahali ka. Rayaban kay laka. Present ka ba. Within buy one kisa. Sisa. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Walram tawan God buyawan na present ka one kibahi ka. Within waliwi kaya bankera raya ban kaya prura kay kraskira naiwa prura babuy wal balwan brihuisa wan saur kabata kamihta naiwa sickness na niailal na tasbarasa uplaila likisa saura daw ki bata kamihta ani uplikagat mawan ra saura daw kisa kaka man prura ra minam kangbisma prura ra minam prukisma mah kay brihwas wisma kan piobani saura daw kisma bara saur kamana ba clear sa prura ni walay bapisa. Nabansa kakalaytuan kira na ni manra chance kung may kansa heaven rawaya chance ka ba manra yang rawan kansa. Pero nayo ba chance ka ba sin pre wan kansa yabal kumkwa ki wan kansa witin ay lamara iwaya witin walbara kaya ban kayra nakikasak pain kirasa yang nisa dawan waliwaya ba. Kan baku palisa. Baranay dawan buyawan na chance kawan kisa witin waliwaya sa kunayawan na ni buhi. Wan tapiasa. John 14:6 baraturi pain kira kumuanay si Bawals. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesus buwisa yang sika yabal ba bararayaban kaya ba kasakatan ka ba ani uplika heaven rawaya bawisa Jesus bak luan kaya sa Jesus basika yabal mandawan God kay kayas makaka man Jesus plikesma. Kan Jesus ba, yabal kumi barasa, bahawi na yabal wala apusa. Man yabal wala plik masipsak maapya.
sa kuna man Jesus rabalayas ma. Man Jesus sa saur kamba Swiss, bapya lakaya. Kan Jesus po ipriwan sa kansa. Man kupyam lakma badukira, man heaven rai wama badukira. Within yawana nira promise tara na ni daw kan bara sa heaven ra wan brihwaya. Watla na ni daw kan ay lalbara sa clear wanay si sa Bible ra. Yang aunaw isa watla na ni daw kaya. Bahanin ka rin klibalam na barang lay maramay brim na isa. Yang ani rabaras na ba mananay sinbara ka isa. Bila pain kira dawan bila wanay sisa. Naiwayon ni wan raya kaswa kisa kaya sa kakalaituan kira na ni Jesus rapli kaya sa. Kanayo ba time ka sa dawan rapli kibriya time ka ba. Kanyawan na ni wan kay na radiya ula ba wan darawalras nahaman ka na ni luyawiya bara. Mani wal wan ninara Suisa babahaman kabila na kiupla million rapruan bar sa 1,000 rapruan bar sa dawan ay klal ka babliki sa na uplabani raya ka uplabani watla bila rabliki sa tawan bani kontribani rabliki sa ay klal ka ba para nayo man baha klal ka winadakwit takayas masakaka mandawan rabal kupyam lags manluk para wahmas mabara karnas ma manluk para tiaras mabara sips ma pura luaya apya dawan klal ka karnasa upla kumisinsi pura lubi apya sa nayo man rayawal kumaikan ba Jesus rapli kaya nayo si ka Jesus rapli ka yuwa sa time ka sa walaw yatik biara kan nahamani wala dimiyaw la bara dia trabil ka na ni awla bayaw na ni kay krasa nahamani luan na ni trabil ka na ibatara kan nahaman kayo na ni actual yaw na ni tawi na ula ba yaw na ni kay kisa dia travel ka na dia sickness ka na ni wala enfrentar takyaw la ba para mani wala ba sip sa kausura kaya kan mani ba dawan nahilawan ka ba na rabli kisa upla na ni within rakulkras ay bila walras na ni badukyara bli kisa nanara kan clear wanaysan saur kala ka mana ba pruda sa naiwatas barupla daw ki balika sa hurabaman gat mawan ra daw ki sa sim no apyo ara katabako sadam gomara apyo katabako upla ba dira yam ni daw kraskan smal kikan sa kunawal raskan bahata kami tabahatawan ka na ni saw kitikan naiwakat bara sa istorya ratakas kan bara sa para naiwayaw na ni one time karadiman sa kumibani wandara walaya sa yawan na ni bagat paskan ka na ni sa pamnakay sa wandara walaya yawan na ni setan buy raya ka wankras ban setan ni nabli setan war ka daw kita diara sut badawan buy yawan na ni rawan kisa since la ka wan kiba barayam ni ka na ni blesen ka na ni wan kiba wan luhpya na ni wan wat labila wan war ka ra nahabagat na wan kisa sa kunanay wayawan na ni gatralika mayon na daw kay bakar na lukisa. Dawan rawan kupya la kay bakar na lukisa. Sa kuna setan war ka daw kay ralika. Yawan na ni wan kupya wilinsa. Wanaw ya pa sa setan war ka daw kaya ba. Kuna laytuan kira na ni. Piyo kumibara ka biya. Mandawan gat mawan rabuayas mo ba. Damrawali bas. Baharaman ramay biya. Alba saura kira mayon na takiwas may sipsa kan man saura ba man daw kis makaka pain daw kis makakasin sipsa may ya alba yamni man work yamni na ni daw ki kapram baldims dawan kat kam liliara may sipsa pamnanaywa bahaba man mintam raswin sa nahatas para raya iwis mabara man luki kay kesma dia daw kesma kandawan man dukyam ra dia sutre di daw kan man pain kam dukira, man yamni kam dukira, blessed kam dukira, diara sut dukira, dawan ba, diara sut daw kiswinsa. Sa kunanay, mayawan na ni one party ka, mang kaya balika, mang kraswan mo nisa. Kananay wa, dor kumkuwa kiswin ba, man damra walibas, man Jesus rawayas mo ba, damra walibas, kan mansip, direktamente, dawan gat kat sip dim mapya, wa mapya. Sa kuna Jesus bag kulik ka man sip ka, mabamit na Jesus ba, man na dur kumaikan sa man bag di miluaya.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Walram. Damnawan narawali ka playtuan kiranani. Ban diara Lucas baku tau ki kabiara. Kau paliba Christian na ninaywa. Yawana ni Christian ninabrisa. Sa kuna Christian warka daw kras. Christian ninabrisa kuna Christian baku ay saras. Yawana ni Christian ninabrisa kabaman. Diaray ka na ni dawan wan tapyan kya na ni ba. Bana ni yawana ni brisa. Wan lukan kara wan sins kara. Baranaki swaku itakmaki. Mis barakay kiwal swaku itakayalukan kabrisma. Sipswak mapya. Saura daw kiwal swaku itakayalukan kabrimki. Apya, sipswak mapya. Kan mandawan gad mawan rabuayas mabaman baklin kayasma. Sunu kayasma. Huli kayasma. Baranayo man time kabrisma. Sunu takaya. Huli takaya time ka. Sa kunabah time ka ni ba, sutsuidam Luisa. Laytuan kira na ni damrawali bas. Iwan na ni Tiobani ba kau time pain na ni Bridas sa kuna. Tiobani ra kau time sura na ni Rabaldinisa. Manabansa kakaraya kam ba watstaks. Manraya kam watstakras makaka mansin piwa kum travel radimma. Para kau bah travel kaman rabaldas bara mandawan rabal. Dawan bara sika, so kisakan laka bara sa. Kan Bible clear yawan na nila sa mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Walram? Barabahan na ni yaya na ni witin na brin na ni balika wisa. Witin ra kasak luki ay ninara. Bahan na ni uplikara. Karni ka kumi yaban sa piana ni balay tuan kira na ni upla ramis bara kay kras. Dawan gat luhpia na ni ba. Upla dukia tumras. Dawan gat luhpia na ni ba. Mintawa clean. Mintawa task pia. Since ka ba clean, lukan ka clean. Winais ka clean. Wikan ni latuan la kabri. Wih ka ba ila kay la kabrisa. Gat luhpia na ni ba. Bahana ni sika. Gatra kasakluki witin rapliki brin na niba. Sa kunaman na yung gatra kasakluki pliki brida mo si Christian ni nabaman brisma ba nahki kama. Nahki swakisakan laka brima ki. Manra swakisakan laka kumaikan sa mana luha present maikan sa. Para man naiwa ba swakisakan ka laka maikan ba desku ni. Yawana ni Christian ni nabrisahura daw kisman na niba damrawa alibas. Taan kam bribas, mangatluh pia kasa kahiwatakayas makakadaukan kam saura na niba Swiss, aysan kam saura na niba Swiss, kaykan kam saura na niba Swiss, diman kam saura na niba Swiss, kandawan bahawan tapyasa. Mandawan gatluh pia takayas makakaman huli kayasma, kasakira kayasma, wapni kayasma, baharali kaman barait, dawan gatluh pia kama. Nakitas bara, kulkan katara brisa, king na niluhpya kaya ba? President na niluhpya kaya ba? Uplatara na niluhpya kaya na ni ba? Rich na niluhpya kaya ba? Kulkan katara brisa. Tas barabago kulkan kayabi sa kaka, mandawan gat luhpya takma sa kaka, nakikulkan kabri kamalukis ma. Tas barakulkan kaboy na kau kulkan katara man brisma, dawan gat luhpyas ma ba? Naiwa, yawan na nila chance kawan kan sa dawan gat luhpya takan kaya. Maranay dawan bila San Juan capítulo 3 versículo 3 ra wanaisiba. Respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Walam dia wanaisisa. Jesus bilawisa, naku isa, yang kasak-kasak mananira may wis na isa. Mankli ay subitakras makaka, mandawan ka ting kalaka ba, sip kay mapiyaw isa. Walram? Nayo mandaw kan kam saura basuiras makaka, aisan kam saura basuiras makaka, kay kan kam saura basuiras makaka.
Man banupla ramis barakay kisma, ban tumis masakaka. Manung kagat king kalakaw na kaik mapiagat king kalakaw. Sa kuna mas bien gat king kalakaw na kauli ka lehurap lapi ka ma. Mamnanaywa manral chance no may kansa. Nan gat king kalakarawayas makakawitin waliwayas makaka. Wilman kupyam laks. Kasaktan karadawan na kasaklo ki kupyam laks sa urkam na ni Baswis maraman sip ka ma. Gat king kalakaw kay ka. Kanay mahaba yawan na nila wanay sisa. Tawan gat king kalaka kay kes makamantuktan kumba ko kayas mawisa. Kantuktan na ni basika diara lukras. Tuktan na ni bayka witin lilia babansa. Naiwayon kay kisa tuktan sirpi wipisis wiram te witin diara lukras mayay sisa may kikisa mahka. Naiwa dawan bila ba tuktan na ni walwan prakisa tuktan lukan ka ba sika clean diara apusa baranayo man tuktan lukan ka ba kubridas ka masagaka man gat king kalaka ba kay mapya barabansa ka kamuhi kilay ka na ni wandara walikap nayo ba time ka sa wan kupya la kaya time ka sa baraman kupyam lakras makaka nayo tas ba travel ka tas ba sickness ka na ni bawal trauma bara man travel ra kama Manraya kam tiubya bara, mansin patra kama. Yawan ni wali sa Richman bara Lazarus wal historika yawan ni wawal rapalisa. Maraman bahala ba, walram sa kaka, wilman damra wali bas, man Richman baku, man pasara takas para. Sa kuna Traymons, Lazarus baku, bawi kira kaya. Barabaku sip ka maman, dawan gat king ka. Laka bara di man kaya. Nayo man chance ka brisma, kupyam laks. Dawan ay bilara, yam ni munan kabya. Dawan tengki maiwis na, man karni kam tara, man yam ni kam mabuisip wan taukram. Na kunay watitan kara, na radio kabakko. Yawan na ni man bilang ba ay sisa. Kumibani wanwalan ba ni radawan makabis naman bilang bayar ka. Pao biya kumibani raya kara, spirit kara, winatara ra, sins kara dawan, bilang bayas din biya. Karanaywa ay darawal biya, kumibani man king kamla kara di mayasa kaka, manra bawayasa. Manra kasaklu kaya sa dawan ki, kan man ba dorsma, man ba yabalsma, manra upla kasaklu kras sa kaka, ay sarasip wabya piya. Manra bawras kabya sa kaka, ay sarasip wabya piya dawan. Kan man ba man dorsma. Amnaya suplalukan ka ba chance taubya. Lukan ka karna na ni ba man buisop ni dauks. Baraba ko sip ka biya, ay kupya lagbiya, barami ka manual praubya, barawitin wal maniuma, man king kam lakara. Kumiba nila yam ni wan mons para nahayuais kara sindawan, man karni kam tara bayaw na ni wal kabya, baraba ko man blessing kam sin, kumiba ni pura ralay kram kabya. Dawan na kumakabit ang kimawiman mintam rahim makiwang wista ay sa lupya spirit holy kira yung paninamra. Amen. Son las 8:03. Aquí suena la mejor música, 105.3. Alguien está cerca de mí, el Espíritu Santo de Dios. Alguien está cerca de mí, Él es mi Salvador. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Desde la creación, Él es omnipotente. Antes de la creación, Él es omnisciente. Antes de la creación, Él es omnipresente.
Bahasika Spirit Holy ba? Holy, holy, holy Jesus. Holy, 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 holy Jesus. Kung kumyang lay marasa, Bahasika Kintara ba? Kung kumyang lay marasa, Bahasika Jesus Christ. Hubla kumyang lay marasa, Bahasika swaki sasakra. Holy, holy, holy Jesus, yeah, yeah, yeah. Holy, holy, holy Jesus. Las papaskas kan bawina, Witin gatarasa. Las papaskas kan bawina, Witin kintarasa. Las papaskas kan bawina, Witin sika disasa. Holy, holy, holy Jesus. Holy, holy, holy Jesus. Holy, holy, holy Jesus. Holy, 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 holy Jesus. Holy, holy, holy Jesus. Holy, 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 holy Jesus. Son las 8:07. Hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. 105.3 megahercios, la frecuencia que te guía por el camino de la verdad. Sigue en contacto con nuestra señal amistosa. Tawan bilas malki bila baikra lal makabo unaiskara. Wam tlavila kumi vanira brisi maikan kata manani program kam. Gachi kaba sikmune kura nuansa. Tenki katara yabisa wanwal rika kumi vanira. Kiama primang kiwalram badukiara. Winan kadaw kisa wanwali kaiba kli pasara tagbia piwara. Wantawan gat au wibia sakaka ay kupya laka suno kirawal. Yual ay kukiklim pasar kabia. Ay sabe al sutra. Son las 8:09. Desde la ciudad de Corn Island, el paraíso de las regiones autónomas de la costa Caribe, transmite la voz evangélica de la costa atlántica, Radio Beca, 105.3 FM. Mueve la mano de Dios en su palabra viva. La frecuencia que redime, llevando el evangelio de la palabra a todo el mundo. Gracias por la fiel sintonía. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Desde ahora, un programa con buena música, palabra de Dios, entrevistas y noticias. Conéctate con nosotros. Radio Beca 105.3. Es momento de otra programación en su Radio Beca. Son las 8:10.
Thank you pali wan walis makumi bani ranawa sa wakra programa painki walis matila rewan la kula bila painki da nani blikika bia wan lakrika dalila Harry Centeno Howard Wilson bakusin adelo yang tunlisania Mansekiel mandasin lai kula bila painki da maikisa bakusin Bakusin yaw lakula blikisa Daisy Williams, Karina Original, Unwalisa, Bakusin sa lakula bilapankira blikisa Jose Cruz, Glaida Vigil, Bakusin Herman Salgado, Alondra Cruz, lakula bilapankira Maikisa, Horacio Pérez, Gilberto Palminson, Glenda Galeano, lakula bilapankira Brinam Cabia, Bakusin sa lakula blikisa Nancy Galeanora, Telma Lucas, Unwalisa, Bakusin sa Justo Harín, Unwalisa Tinkimanas, lakula pankira Brinam Cabia, Juan Walter, Mirna Kurta, mandrasin lay kulabila penkira, Maikisa, Wini Kinsley Kratzman, la kulabila penkira, Bridam Cabia, Emily Mansekiel, Jessica Butier, Marisela Anigol, Bakusin Mitch Hooker, Marina Alfred, Anisha Zacaria, Elcita Ambrosio, la con la penkira Bris, Mercedes Peralta, Terry Martínez, Alta, Alstec Fernández, Luz Marina Lam, la con la penkira, Bridam Cabia, Naos Awarkara, Bagusinsat Fernando González, para Linda Janes, Juan Walisa, la con la penkira, Bridam Cabia, Baku Yonani Ban Montauro, la con la penkira Blikisa, Napakanka Arnold Méndez, Leticia Watson Racinsat, Etelina Waters, para Ana Luisa Young. Bakus la kula bepenkira blikisa Regan Rickman, bara Kenny Cruz, Unwalisa Nawas Awarkara, Baku la kula blikisa Elisa Frederick, Unwalisa Tinky Manas Manisuka, Radio Masuka. Así es, para no quedarme en la oscuridad, estoy al día con el pago mensual de la energía. Recuerde, si no hay energía, no hay vida. No permitas la acumulación de facturas vencidas. Pagando a tiempo, evitas la molestia de corte y reconexión. En Enatrel Dosa, nuestro cliente es primero en resolver sus problemas. Para reclamo, visítanos de lunes a viernes de las 8:30 a 11 de la mañana. Luego de 1:30 a 4 de la tarde. Los días sábados, abierto de las 8:30 a 11:30 de la mañana. Ubíquenos de la cancha a 300 metros al sur en el barrio North End, contiguo a la pista de aviación en Corn Island. Apaga el computador si no lo estás usando. Apaga ahora la energía que en él estás gastando. No abras muy seguido el refrigerador. No, mientras menos lo hagas, será mucho mejor. Entra al mundo de los niños, donde todo es pequeño. Lulu Kid Store. Ropa, calzado, juguetes y de los precios ni se diga. Te esperamos en Corn Island, Brick Bay número 1, frente al muelle municipal, módulo 1, teléfono 8524-1430. Trae a tus papás y disfruten en lo grande. Lulu Kid Store, donde tus niños están siempre fashion. Napapaskay Kapliska, Napakan Marquito. Nampabayu lapih klau bansa, warah pawan, nampapini daw kay brin kasma, silva apya gulmang kay brin kasma, apya nampalawi kaka, day kay brin kasma, nahasutnit kananiba, napapaskay Kapliska, Napakan Marquito ra, wap nikam daw kisa. Nampapaskan karadin, yaw kayo araluki, yang naniba, winam tara aiska, bilang baranam panani aiska, prana papasra kumsna. Yang naniba, mani ailal na papapaskarbaku, ailan tasbaira balulibang risa. Dr. Mayrin Aurora Marquez ba, pabri haulasa. Witin ka ba, wana padusa para wana papaliklaki papaskarbaku, school katara dibisakan sa Universidad Unang, Leong Tasbaira. Naira school wala kum dimansa, kay nara nampanahkikan ba, klipas ki Mayrin prana. Wait na pain may dog isa, kikramuhitakaw pain may dog medukiera. Napapaskay ka, please ka, Napakan Marquito ra, bribang wis na, paskay ka dukya, still wal bisi palipaskan dukya na ni. Ready palisa, wantawan kaluhpi ka na ni, kupyala ka daw kan kay dukyera. Island Bilara, napapaski study munan ka ba, Nicaragua Ice ka ba, kusin country wala rasin tukban takiwansa. Ayaput ka, isbel Bilara komputadora wiya ba, dia wiya ba, wal paskan ka na ni daw kisa.
Wapiwan kek ma mundi na Friday kat, tita net wina, tut ni 5 kat. Sabat yuan naniba, tita net wina, tuak lakat. Kautan kambria ya brinkas makaka, wan numbi karawan win ma, 8361, 7366. Pliki wan sakma, brick by barrio kawalara, Asamble de Dios Prias Kawatlalamara, napapaskay kabliska, napakan Marquito. Comunicado. Por este medio, comunicamos a la población de Corn Island que a partir de la divulgación de este comunicado, estaremos retirando de la vía pública todo animal, sea caballos o vacas, que andan sueltos por las calles. Todo caballo que no tenga registro o marcado con fierro para demostrar su propietario será capturado y sacado de Corn Island, llevando a otro destino. Las vacas serán puestas a la orden de la municipalidad. Los animales en la vía pública son una amenaza a la vida. Firma el Servicio Municipal de la Alcaldía de Corn Island. Escuchas Enlace Radio Beca Bilwi y Radio Beca Corn Island. Son las 8:16. Radio Beca 105.3 FM. Titaniamne, Corn Island, tawan lupi ka na nisot, barrio Banera, wan miskit ka kiam ka, wan iwan kabako, wan bilay san kabako, yang lay ko lamaykit na mani natananta kuya sandi ka, Christmas sandi ka ra, sot palira barrio Banera, wan walis mo ba, yang tilupianani, ay salupianani, wah matiara na nisot. Naha na radyo rayang aisit na nakyama marawalma, para kumibanot la vila ra, ay papika, ay mamikakra, 80 wina 90 ra warta im karataw ka na nisot ba, embait munit na rewanyong kumra, na maranata prias kawat la ninara, Dong Hilberto baha lat kabara, yawan rewanyong kumbrisa ay sikay kaya, kan adar kumbarata, yawan sut ba, up to derecho brisa, international promise kababako, iyawan rabadet mulisartakan, well promise taukan ba emne mitarwan mo na an one net kalupianan itikan na ni basinki promise kayawan rawan munansa, sa kuna baha derecho kayawan kay kras palisa. Para este lira aslatakan ka kumbarata hombres y mujeres resistentes nicaragüense, aslatakan ka ba, line kabako kuko international wina, siap ya ba promise kayawan radaukan ba wan maka bisa sut paleho ba adar ratakbia ay karnet kalupia ay mitara brivia libro aktara ay ninabane ba igbia para bahanan ninabane ra emnimización ka ba daw kayawan maka bisa para rehiong norte rehiong sur ba ulba nawat ba aslataki ay karnet ka daw kiriti taki bangwita para yawan nara sa Corn Island tra ay klaklabaran ay kuki ay sikayki bila baik rana wika temwali tau kerasta kakayang kulpa apya kamna babatawan embait munita ay klaklabra bani ba wanta ay ko kay sikay kanay wa 3 o'clock Ilberto lat kamaranata ni nabara barasut paliralay ko lamay kit na nahasans kalupyawan kan Radio Beca nahana Christian programita sa aniyang ba Christian na uplasutuan kakayra sayang kahawalupyan na ni warka daw kinani taukit na watilara yang badiara right pat takit na yabal kumra ani pain bayang bahara wan uplikan na ay kuki asla daw ka tray kay kit na bara uplikin na ni kya mambrit mawal mabani basut pali
right kam sa ikuki bakah no ay sinuta kaya an ridita kaya bakah no ridita kaya sa para baku may sa pakit nating kitara may kita sut palira. Tawan kumisa pan kayara pan kikakabya. Son las 8:20 minutos. Carne cabrizaban kayara. Aquí y allá se escucha La Beca 105.3 FM. Nahara at Bukrarawalis. Kailan rawa makaka-Jesus Christ para sa Son las 8:20 minutos. Bitin para sa Prurayabal kapalirawitin para sa Christ lumabadyara sa Christ lumabadyara sa Christ lumabadyara sa Son las 8:22 minutos. Son las 8:22 minutos. Piu banira manual sa Gaspil Vila Paigra. Uwapain, uplikinani, lay ko la maik na las la ko la vila, an klitin, walda mani ba, amiatik para awar katria klak ba, mam kabibang wit na kumibani, para betitawan, maikuki ulban kawasot, ay kuki wali, no takaya dukera. Ting kita rayawit, nawan mo ini ka maikrasin, witin nahara, witin responsable ba ako, nahaportet kawan kina, eni yawal na praubia, bara yang sipkam na dia manra, daw kayat na ba na blesen kalupiawan kram na radyo pasara yawan ay tinadukera sot palira lay ko la may kitna kahwalupian ni wan walit ma piar kalupian wan walit ma blind manantray ke expriat pa kandawan within ay promise ka ba yawan ra wan main kakaikan wan patadaka kan mamana matnata po sa yawan tingkiwi ba naiwasan di kara Church bani vila Bible pain kiras malkay tamanan kumibani ready takibang paldawan bila walaya baku lay ko lamay kit nasot palirating kipale Ay namrawa makaka Jesus Christ para sa di na marataw makaka bitin para sa Urayabal kapalirawitin para sa Christ lumabadyara sa